na panunutin, mayadayo kadagiting patpatgen. Anyan at tuuk ti kastoy at sa gabae, ibturak ti aglabas na unday at awen. Mas na ayan man tuy riknak, ngem ikariken kabyag ko anatureda. Dawatek mek nga gibtur ka akas kanya, tasiksika-laeng biyag ko ti pagsadagat. Numan pa'y adayo ka, dinto agbali pamatek kuken ka. Ibturak da iliw sakripisyo ken sega, ayat kulaeng amabiyag ka rin karita. Numan pa'y adayo ka, dinto agbali pamatek kuken ka. Ibturak da iliw sakripisyo ken sega, ayat kulaeng amabiyag ka rin karita. Mas na ayan man tuy riknak, ngem ikariken kabyag ko anatureda. Dawatek mek nga gibtur ka akas kanya, tasiksika-laeng biyag ko ti pagsadagat. Numan pa'y adayo ka, dinto agbali pamatek kuken ka. Ibturak da iliw sakripisyo ken sega, ayat kulaeng amabiyag ka rin karita. Numan pa'y adayo ka, dinto agbali pamatek kuken ka. Ibturak da iliw sakripisyo ken sega, ayat kulaeng amabiyag ka rin karita. Numan pa'y adayo ka, dinto agbali pamatek kuken ka. Ibturak da iliw sakripisyo ken sega, ayat kulaeng amabiyag ka rin karita.